Para sacar os discos e a lectora de CD, vemos que por un lado temos aí uns tornillos, vale, que hai que retirar, perfecto, pero faltan os tornillos do outro lado, co cal hai que sacar a outra tapa. Entón, sacamos outra tapa. Bueno, nin que decir ten que hai que levantar a caixa. Vale. Pero o funcionamento é igual. Desatornillar, tirar un poquinho hacia atrás e para fora. No, ese creo que non se fai falta. No, é que estaba mal posto. Claro, este igual é un tornillo demasiado pequeno. Vale, entón está pasado de rosca. Vale, non vos teño que dicir como vai, vale? Quitades dun lado, quitades de outro e sacades fora. Vale, con cuidado.